twaisye bala with out on your time neza nila mundu periods yake ni regular regular imaanisha either ni matuko 28 bala si okela this cycle it may not be necessarily 28th of the month lakini 28 days of the cycle you kingine zando saingine mande yako elewa for example edema nambia okay tukweta kuona edema nambia kono monde matuko 31 do maanisha next month na ile kwambia ingi 31 izuti yo regular la to weta the weta in between kwambia mudhenyola ambia no la amini wa mayuno watalabu katika ni mudhenya yana mayuno gini mudhenya yana lakini lazima wethe wambia matuko 31 ti possible why no may on them then dia nene may ya matuko 31 ingi ya matuko 30 na moyo wake wa matuko 28 nangi the 29 why then mutala alamu kwenda tala tala even days of the cycle not days of the month that is one thing. Number 2 then jamaa ukiri jo kukula sia ugethe mundu muka sia get regular ugethe bindeno ona mi cycle yake yagwa matuko 28 next month yagwa 25 the other month yagwa 18 days you mundu tozu imaanisha ili batonye kokethe ena ila twita hormonal imbalance hormones sia get imbalance go secret number 1 matata amba kuendea mbele mathi mone ndakitali nundu akaonondo miaka yongeleka and especially after 30 nundu na ndo mbabika abantu makwambia kwida na chao hormonal issues either nundu dawa hizi ya family and manyuza kana generally nundu wa miaka kwa hiyo the mundu no one the periods yake ni regular zangi aka mwe akalea kuona completely ni batonye koke the hormones yake sina chao sina issues ona ndio ndio ndakitali nikana ma correct that hormonal issue advise be ndakitali with ya madena jendi nundu amwe ndizimendete kwihibia kuterezi ando ko time angi with ya no mean no and all given no matter there's your mwene maka kwa device oneza uketha no time wena mundu la wagu wewe thingi then ukonda bena issues ya periods ya get irregular sio kazi mabinda tofauti na ziza iko ni dia nene ni madhi mambe mone na kitani nikana matende we then from there no manjaribu pepe kaindo kaengwenda uguziona utweka time nisi anthala madam Lydia mabina maingi ebinala mundu kumanza kana kaka base na aile ko kakwata most of the people mablame ya mundu muka when all determine the sex of the kid mundu determine ya gender kana sex ya mwana ni mundu ume na ningwenda kayu nene wongelete wasia okay ona ningongela ba maiki no la o determine no ngi mablame yaka noke wa mundu asei anze ya kathei kana ikiata anze ya etu athei kana manze mundu ngekata anze kamwana anze mwana nene si atumia please nienda kwa asia hii ulondo kino kizomo je logo ibinda lakini ulondo size yake ndene kila kitu mawa akaprazia pesa ndio sita chromosomes yes na nikana ozia kelitu chromosomes ya aka ile determine ya aka within Brazilian XX yes now with ya so go aka generally me one type of chromosomes sexual chromosomes kana chromosomes ile determine ya gender mundu mugawo then duniani chromosomes yake ni X ile determine ya sexuality yake or their gender aume with yani XY okay yes you ibinda yao sia ulondo fertilization yekwekika twazia matumbe ma mundu meuse uga with ya nondo with ya ina combination when I say ni size a bit deep nuru we try to gwelezia ulondo split ya and all that ko ni kana matumbe na mundu mase ugwe twazia mundu ni XY you guys split kila XY ya mundu chromosomes yake TXY you split into a X and a Y you gwetha to sperm twake tumwe tukwita chao Y tunatonge tukwita chao X okay aka matumbe mo then the X kuba imundu mukawezo sia mundu in simple terms lakini you mundu ume ila wathi ukomana na mundu muka da release mali yake ala matumbe anezo ma release wa mundu mukane magwita zindu chromosome kondo kwele ka X na ka Y now anduma size masia sperm ile gwite Y chromosome nundo na wazola Y
na x niweze oza x wadlaka moteka mweti ya lawai Tiwa mbosola ba. Was x. Oza x. Tilaw you gale the otilaka moteka mwa. Ndiatwe bia wai. Kwa hiyo actually ndoba science mass ya ka y chromosome can less materials with their material mark on the genes. Within a chromosome we have the genes. Inside the Y chromosome we have fewer genes. But one of the things the Y chromosome determines is the male gender. Kwa hiyo mundu mukaweza kusyaa mundu ume kulingana na homo na kulingana na tumbe to scientifically. Lakini mundu ume ni wewe ana potential ya kusyaa either mundu ume mwenzake kana mwitu. Ndio kutuka yuma ndana ja XY. Ede sperm ile ina X ni avia kwa maana ya mundu mukana tuweze sia mundu mukazi onze X. No ze ya kwa maana ya X with the yatu ka X ile na tuweze ya XX ni jao. Tikaletu. Now ya mundu badiwai. Uka Y ka mundu makathi kwa maana na X ya mundu mukaya tu ka jao. TXY kana kauge ya keka mwana. Ya kwa maana na X keda kekeletu. Mundu mukaya na X ile. Mundu me na XY. Yes. All depending on the combination. Either X ya mundu me yathi kwa mundu mukaneyo. Yatu ka combination yatu ka XX. Y ya mundu me yathi kwa mundu mukanono mundu mukaya na X only. Yatu ka XY. Na XY ni kimwana. Kwa bai nikana wethie mundu me ni wasia kamwana. No we utonyo determine. Kwa hiyo umeana matweka ao no bwa muka undu asia. Kana no mulonja nundu asia ibeze. Very common. Asia ibeze mundu la waile obuwa niwe. Nundu ringi ibeze wele asia nikina niwo kwita jao. Imwana. Kama igwa imwana. Aume ni mama gwa imwana. Na ni kwate kwa la mtu education ni mwale wako. Ukauba iwe wingi beta mwana kanangi ukewa sa usasia meli tumadhi. Kani manza mundu ngianze ibese. Na yu mundu mele kwikata kana mnyewai. Mundu me. Praise you be la point mai go yana Yesu ako ne point ziona yengwe no weta lakini time nundu waisi athi. Yune kana mazia sperm ile kwita why? Nundu ni lighter. Dina less genes. It moves faster. Okay? Actually fertilization ni issue ya competition. Matumbe ma release wa edha mono mukati tayari kuitapa. To eggs na dawai to semba imwe. No la wathi obikambe. Itumbe ni amono mukati wewe kata. No one can then fertilize. You and my science mazia sperm ile gwita Y chromosome. Move faster than ile gwita X. No X ni heavier in a more genes. Okay? Lakini to Y to sperm to na Y. Much as they move faster, they also have a very short lifespan. Mazia within 3 hours. The Y chromosome ke semba metroke ne to lili tukuna lili. Kaka mwana. You sperm ile gwita kimwana. It moves very fast but also dies fast. Kandi liganyuka ngitwanena twase ni go utoma kwithia matuko ma kwa village mataneso ubika lakini wako mana mundu ume like 2 days ama 3 days before you uko kwa nazi you got sperm ya Y the Y chromosome dies within 3 hours but the X chromosome can live up to 72 hours 3 days you as if for example okay the ovulation ya kwa ni oni na dreko mano mundi or you twe tuo to chromosome tuto I mean to sperm tuto na X na Y tuo ndetu yatu kumwene or you twe ni sasta by za kenda za 10 kaka wai yako ka expire lakini up to auke ka kele together bado kyo bele together to lingo bu around to endelea kana mondo ni kuisose uba oh drasi even ovulation yako ta kini na sia ni uni na dwe yako manoyu by za kumizia kweja with the jao to white one that to be at lato tiwe mwe alama tumbe matiwe mwe lakini ovulation yakwa yoga one still ga nindo nyako itapa lakini na itapa very high chances kana ukagebwa kelitu na ndio wana watu ana drink it watu ongezwe really when I was ovulation yakwa ni one kwa utu day ya jao sawa katu enjoy kailika we enjoy one ukazinga kwa kiwata wadala tulamatuko kuna bana mayabi kete ba undi ni cha undi ni kwati ni mwelewana ningi kala ba mtu naelewa wakala tu ya unge tukadha tu likakwa unzini yulu wakiu ndo blame it yulu muno ya kana nianze ya etu adhi ni kwata aume ni mwamanya kana ninyo muditamilia aye ka mazi ka petanga ka bomo undo na fikija sanzizu
kwanza kama ndini muno ada nonto mailo manai eta no amana ka tupelo to atusamba to telame tuke ni wailo mana relation yake ni endi remember nikana akatea si ready remember yona nondo wa akatea si jao si sawa akaade gwego yuwa dia itamba gwego yule friend gila okulo ni toni ati nondo wa hormonal imbalance ito no mana nesa the exact jao actually secret ni kaini mutari briefly nondo nezebe ando be okulia ju what is the solution secret ni ela muishwa mode like be ando basi ida yetu ade ina nime ujaribu mama ande jao kamwana do a lot time ovulation raise ovulation you get obika there's several things there's being good to nyako observe the key ones ni muti ya wamwi and wengine makoka kwa ovulate ni with the body temperature ni ambata with the uguga we mubyo mundu zio nawe nanga oketha nugugwa ni mubyo neza ekako byo babe kalaka liquid akanimezi osizi akala mezi ku observe neza ni with the hours no kona kalaka kelitu I cannot love with the akane kauma keduka bwa hata kiwe very clear katakamila very soft takamila very clean ona akala kamila de negwa oketha kema kabwa akolwalwe with the ayimondo mokajau kiwe kila chake kiliu na number 2 be mama kwata wani cravings akainge ne gwa maya zetela makovulate menda chocolate no we you need to have the energy for conception you need to have energy for this activity no we ready kwekata kuitaba kwa umuntu no mo observe you can like one day around the time of ovulation up to 3 days before with the amuntu mukane mu byuki pata na maundwazo omali yakwe na discipline yakwetela mpaka auke ele mu the nyozo mu expect auke mwiko no maundu benyu bana kebubu auke yoke the kelitu okangi you go mbene mo need a lot of discipline na mu monitor mweli na mu kwadwa ni self discipline mwe maundu ma byoba before mu the nyola mu utetheasya tumia imo bela na mu kwetela mu the nyozo kingi ne wite but this is not scientifically proven a lot of time kimwana no se okujaribu bakwacha kwacha kusako minomwe baza ko lamni gwa moza data no moza data uzuno tadi nike nikwida ina mundu umi akoma factory ni yathu kumaneza na yu mazazi makwacha we yana usuiti na fresh ko to wide zemba na speed yajo you morning is actually better than evening jamaa tinda mwako ni no noete na yo zimangi menda we uzuni kana mundu akwata dro nini zembe ya maenda dro aya slowly atinda na slowly ya jeans oveta kuyo we were not why you did no view asiya uka view no modo alikanga to me no is to spam do the other that ndengeli okay the nice speed ya uzemba bayingwa muma your time na pia masi wasoma genetics no I pia ko determine the food masi the Y chromosome prefers an alkaline environment with the maya maliuma mboka make yenyeji uweze nyonyi mwekaya a lot of proteins like matumbe mboso and it is not the man only it is both of you with the more create a more alkaline environment X chromosome will prefer acidic environment kwa hiyo damu enda kelitu you eat more of the meats and na cereals lakini damu enda kimwana avoid those ones it's a whole combination of anything lakini bottom line ngainione nganaisiana na peace of mind no atia na peace of mind yes mwengedhe na ma stress kana kibobo jana nazi baduzi ya kamwana this time akiwezi adwele wezi adwele tuzo zieni angiuke kwa mondo maluka kati ondu negwa kike mwana oyoka wezi yake tukangi kuikongo lakini bottom line honestly ngainione nganaisiana you do your part na ngini mboyenga ipia amonenge kila mu kwenda